Pomaže Bog, dragi prijatelji. Evo, pošto smo prešli lekcije sa čitanjem slova, došli smo do brojeva. Kako se čitaju brojevi? Brojevi na crkveno-slovenskom se pišu slovima. Malo je neobično, ali vidjet ćete ništa teško. Uradio sam jedan PDF gdje možete da vidite tabelu svih brojeva kako se pišu, kako se dobijaju kombinovanjem. Pa evo, možete da vidite, ovako, 1 se piše A, 2 se piše V, vjedi, 3 se piše G, glagolj i tako dalje do 9. Otprilike idu, kao što možete da vidite, otprilike idu redom po azbuci, s tim što ima nekih slova preskočenih, ali dobro, otprilike je taj red. Posle se desetice pišu takođe redom, samo što je ovaj tita znak van rasporeda, posle I ide J, K, L, M, N, psi, valjda, O, P i tako. Opet je ovdje Č van redosleda, pa ide, nastavlja se na R stotina, S 200 i tako dalje. 1000 se piše kao broj, pošto 1000, onda broj 1 sa ovim predznakom koji označava 1000. Kad bi htjeli da napišemo 2000, onda bi sa ovim predznakom išlo slovo vjedi. I to je otprilike to. Sad to je samo, znači to su jednocifreni brojevi i brojevi okrugli, desetice, stotine, hiljade. Kako bi kombinovali? Pa, na primjer, tako što pišemo zajedno ta slova ovdje u ovom dokumentu koje možete da skinete u PDF-u. Imate kratko objašnjenje, evo pročitat ćemo zajedno. Brojevi su se pisali kako su se i izgovarali, uglavnom s leva na desno. Međutim, brojevi od 11 do 19 su se pisali s desna na levo, to jest, prvo su pisane jedinice, pa desetice, odnosno 10. Jer se tako izgovarao, na primjer, 17 je sažeto 7 na 10. I da bismo dobili vrednost ćiriličnog broja, treba sabrati vrednost svih slova brojeva. Dobro, to je otprilike jasno. Znači, ovako. Ovo bi, znači, bio broj 11. Po čemu je ovo sad broj 11? Po tome što je A broj 1 i slovo J je broj 10. Znači, 1, 11, 12, 19. I znači to je ti brojevi od 11 do 19 su izuzetak od pravila. Za sve ostale više cifrene brojeve važi pravilo da se slova pišu kao i u sadašnjem brojnom sistemu, znači od najvećih jedinica, znači hiljade, stotine, desetice, znači sa leva na desno. Tako da za dvocifrene brojeve imamo KA. Šta bi bilo KA? Ajde da vidimo ovdje u tabeli. K je 20, A zapamtili smo od malo pre da je broj 1, znači to bi bilo 21. ČI je 98. Ajde da vidimo po čemu je ČI 98. Po tome što se broj 90 piše slovom Č i broj 8 se piše slovom I. Tako da ČI 98. RV je broj 102. Po čemu sad 102? Po tome što se R, što R označava broj 100,
I V označava broj 2, to je 102 kada se saberu. Imamo ovdje malo veće brojeve, 1706, ajde da vidimo kako. Znači, ova oznaka pred 1000 i slovo broj A koje označava 1, znači da je 1000. Psi označava broj 700, ajde da vidimo, tačno, psi 700, ili kako se već zove, slovo ne znam. I ovo slovo zjelo, mislim da se zove zjelo, da je to broj 6. Vidjet ćemo i to. Eto, zjelo broj 6. Tako da je ovaj broj 1706. Imamo ovaj donji broj koji je 7118. Ajde da vidimo to. Znači, oznaka za 1000 ispred broja 7. Znači, ovaj broj, slovo Z, zemlja, broj 7. Vidjet ćemo ovdje u tabeli, da, broj 7. Znači, to je 7000. R je broj 100. R je broj 100. I sad ono pravilo obrnutog čitanja broj 18, znači I je broj 8. I je broj 8. I slovo J broj 10. Znači 7108 na 10 bi se tako reklo, odnosno 7118.